अहानबदा मरु ओइबा पाउ अथौबा सिंगे नुमितना लाकपदा मणिपुर की गवर्नर यावना माइकई कयादगी अथौबा सिंगे मफमदा इकाई खुमनबो उडलकले फ्री मूवमेंट रिजिम कक्थखिबा अमदी बॉर्डर फेंसिंग की वाहौदगी यूनाइटेड नागा काउंसिल ना तालिबा डिमांड सिंह लेंगाक्ता पीखिबा मतमगी मनुंगदा वाही अमत फोंदोरक्तबदगी मायोक्ता अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइरी अमदी लॉ एंड ऑर्डर ngaknaba leiriba पुलिस पर्सनल अमना तौरोइदबा थबक कया चथरंबदगी मणिपुर पुलिस के इंस्पेक्टर अमा यावना पर्सनल मंगा डीजीपी राजीव सिंह ने सस्पेंड तौखरे जरी आईएस न्यूज मिंग ताबिर पुमनमकपु अहानबा मक्तदा सूरज खोंगबान ताबमना तरामना ओक्चरी हौजेक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भल्लाना अथौबा सिंगे नुमित पैट्रियोट्स डे न लाकपदा इंग कुमजा लिसिंग अमगा चनिपाल मरफुदरा माथोइगी एंग्लो मणिपुरी वारदा ममालेबाक की दमक थवाई कटखिबा अथौबा सिंगी मफमदा थमोय सोकना इकाई खुमनबो उडलकली नुमित असिना नौहौनना बीर टिकेंद्रजीत थंगाल जनरल चिराई नागा पुखरंबम कजाव निरंजन सुबेदार मदी लानफम असिदा थवाई कटखरबा अथौबा सिंगबो निंगसिंगहल्ली अथौबा सिंह असिना थवाई थाबा पामुदना अमदी जेलदा फादोक ताबा कीदना इंग कुमजा लिसिंग अमगा चनिपाल मरफुदरा माथोइदा चाउख्रबा ब्रिटिश एम्पायर की मायोक्ता लानहौखी लैखिद्रबा अथौबा सिंह असिना ममा लेबाकबु निंखा तमननबा ब्रिटिश सिंहबु मायोकनखी अथौबा सिंह के नुमितना लाकपदा सकचू लाइनिंग लाइसोनगी खेतनबा थमदना इमा लेबाक की निंग तंबा ngaknaba अपुनबगी सक्तम सागतपदा अखोय अमत्त ओइना खंगमिनदुना पुन्ना लेपिनसी हाइरी मणिपुर की मियामना अथौबा सिंह के नुमित थौरम पांगथोकपदा महाक्सु सरुक याबगा लोइनना थौरम असी माई पाकना पांगथोकपा ओइरसनु हाइना पाउजेलखिले इंग कुमजा लिसिंग अमगा चनिपाल मरफुदरा माथोई की एंग्लो मणिपुरी वारदा ब्रिटिश के मसिंग यामलबा लानमी सिंगा थेंगनबदा इमाल लेबाक की दमकता थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा सिंह निंगसिंग नुमित पैट्रियोट्स डे न लाकपदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टीएच सत्यव्रता मदी थांग असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के एमएलए टी रोबिंद्रोना अथौबा सिंह मफमदा इकाई खुमनबोट्रकले स्पीकर टीएच सत्यव्रतना थादोरप चिरोलमदा फोंदोरकपदा अगस्त 12 हाइरिबा नुमित असि लमदम असिगी मियामगी थमोइदा मतम चुप्पदा निंगसिंगदुना लेइबा नुमित अमनी नुमित असि सुपनतगी लमदम असिगी पुवारी तांकक अमखक नत्ते नुमित असि युवराज बीर टिकेंद्रजीत अमदी थंगाल जनरलना येकनबा ब्रिटिश की मफमदा मसागी थवाई कंजनबा खुदलाई थादोकपगी महुत्ता इमा लेबाकना हेना लुई खंदना लानथेंगनखिबा लानफम अदुगी वारीनी नुमित असिना लाकपदा अथौबा सिंह असिबु निंगसिंगबा खक्ता नतना मखोइगी पांगल थौनागी इथिलदु मखाताना उतमिनसी हाइरी नाकलमरोमदा अथौबा सिंह नुमित असिना लाकपदा थांगे असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के एमएलए टी रोबिंद्रोना थादोरकपा चिरोलमदा इंग कुमजा लिसिंग अमगा चनिपाल मरफुदरा माथोइगी एंग्लो मणिपुरी वारदा ब्रिटिश के लानमी सिंह मायोक्ता लान थेंगनदुना इरेपाक कन्ननबा होटनबदा थवाइना पोंथा पीखिबा अथौबा सिंह मफमदा इकाई खुमनबा उडलकले महाकना मखा तारदुना अथौबा सिंह नुमित खक्तदा अथौबा सिंहबु निंगसिंगबगी महुत्ता मखोइना इरेपाक कन्ननबा थवाई फावबा कथोकलंबा थौना अदुबु इकाई खुमनबा उत्तुना मतम चुप्पदा लमदम असिगी अपुनबगी सक्तम ngakna थमनबा अमदी चाउखतपा खुनाई अमा सेमगतनबा होटनमिनरसी हाइरी अथौबा सिंह नुमित पैट्रियोट्स डे लाकपगा इरोइनना मरैबाक की निंग तंबा ngaknaba थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा सिंह मफमदा चामरक हन्ना कोक नोंजरी हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमी की प्रेजेंस हापमचा जादुमनीना थादोरकपा चिरोलमदा फोंदोरकले मणिपुर हाइरिबा लमदम असि साउथ ईस्ट एशिया दा चही चा कया मनिंग तमना पालंबा लेबाक अमनी युमथंग नरिबा लेबाक कयाना कयारक हन्ना लांदारखी अमदी इरमदम असिबु खुदुम चन्नबा होटनदुना लाखी अदुबु अखोइगी इपा इपू सिंह खुंतक खुनखागी मरैबाक निंगबसिंगना येकनबसिंग अदुबु माइथीबा पीदुना मसागी निंग तंबा ngakतुना लाखी
मालेमदा मथोई कारबा ब्रिटिश सिंगना इरमदम असिबु लौसिननबा होनरकपदा निंगतंबा ngaknabagi damak ब्रिटिश की ऑफिसर मंगाबु कंगलासागी ममांगदा संगलिंगबगी मखुत यौदना मथवाई मांगखी पिक्चर अबसु इरमदमगी निंगतंबदा सिंगनबा यादे हाइबगी पारा अमा मतमदुगी ब्रिटिश गवर्नमेंट तंबिखी इन कुमजाली सिंगमगा चनिपाल मरफुदरा माथोगी एंग्लो मणिपुरी वॉर असि अखोगी इपा इपू सिंगना सोइदना माइथीरगनी हाइबा खंगदब नते अदुबु मिखापोन हिंगदबगी सरुक नोंमतंग ओइरबसु मनिंगतमने हिंगलमी हाइबदु मयेक सेंगना तुंगी मिरोलदा उतनबा इपा इपू सिंग अदुना थवाइना पोंथा पिखिबनी फेडरेशन ऑफ हाउमीना इराइपाक इरमदम असिगे निंगतम इहो अदुदा थवाइना पोंथा पिख्रबा थौबसिंग अदुगी मफमदा चामरक हन्ना कोक नोंदुना इकाई खुमनबा उचेरी मखोइगी थौनादुना ngasi phauba malemgi miyamda khunai asina chauthokchari masi kathokhrabasing adugi khudolni haina paujel asina makhatari August 13 amadi August 13 gi asengba puwari neinaduna numit thoram sing asi pangthokpham thoki haina World Meitei Organization WMO na phongdorakli WMO na thadorok pachirol amana hai Anglo Manipuri War da ningkha tamba pamba Meitei nongsa sing kaya marei pak ning tambagi lanfamda thawai thaki ming oina pallabada pauna brajabasi chinglen sana hairang khongja asina chingba athoba kaya thawai thaki be Tikendrajit Thangal General bu British ki mayokta lan howi amadi British ki decorated oiraba officers sing kanglada hatpagi maral lei haiduna British sing aduna income jali sing amga chanipal marfudra mathoigi August ki tang 13 da sana keithel gi phaida bungda thori yanduna lebak miya mamangda pung amamuk thamduna hatkhi athoba anina British ta Changjaba taudana Manipur gi ningtamba ngakpa ngamdrabasu ningtamna mikha pondana mikup ama hinglambana hena fai haina khanduna chingnaba leitana mariba ki damak mafurup ki damak nokna thawaina pontha piki thaudok asibu ngasigi mirolna August 13 da Patriots Day haina chahi khudingi palan taudana lakli ngasigi mirolna ipa ipu singna ngamkhai ngaknaba thawai khatkhiba asibu kauphude British ki loilam lengakta tillabasu Manipur di British singna ikai khumnaba ama uttuna fully colonized tawkhide international protectorial semi independent state oina ningthau oiramba Naras Singh suron oiriba Churchan Maharajpu ningthau oina haptuna ningthau masak khangbiduna ningthau pana British ki wild chatharami asumna chahi kya ningkha tamba mangduna leiraklaba Manipur ase British ki colonization period loiraduna Manipur thadoktuna chalamdai mikupta Manipur gi ningtamba British na amuk matamdugi iningthau Bodhachandra Maharaj ta sinaduna India na British ki makutagi ningtamba hanjaba nongma watlingai matam haibadi August 13 1993 Manipur na India dagi nongma hankhi Maramasina August 13 amadi August 13 gi asengba puwari neinaduna numit thoram sing asi pangthokpam thoki Universal Friendship Organization UFO gi senthang makhada haukhiba kumja lising ani mari dagi hauduna Imphal East ki Chingnung Khokta leiba UFO All Manipur General Headquarter da chahi khudingi pangthoktuna lakpa August 13 observation Maitraba ki ningtam ningsing numit thoram handak chahi gi oinasu pangthoklagani hairi maram aduna lamdamasi gi Haomee singna thoram asibu soidana saruk yabiu haina UFO gi Publicity General Secretary Tongbram Wanglen Meitaina pauzelakli Aina Thinkraba Kanglepa Communist Party ke CPE gi Miyam gi Finganglan mi gi Kunmathoi Suba Mapo Kumon amadi Athoba Singh numit ka mari leinana lup asigi Military Affairs Committee na thadorokpa cherol mada iraipak asigi damakta thawaina pontha pikraba singi mafamda ikai khumnaba ulakli cherol asina makha taraduna August 13 asida Kanglepa Communist Party gi lanmi sanglop Miyam gi Fingang lanmi MFL
लिंखत खिबागी कुनमाथोई सुबा मपोक कुमोन निमित थोकले नुमित असि लिसिंग अमगा चनिपाल मरफुदरा माथोई एंग्लो मणिपुरी वार्ड थवाइना पोंथा पीख्रबा मरेपाक निंगबा थौबा सिंगदा हाइकत लेकत तमदुना निंगसिंग थौरम पांगथोकनरी लेबाकी मरु ओइख्रबा निमित अमसुनी नुमित असिदा KCP MFL गे मिलिटरी अफेयर्स कमिटी MAC ना लिसिंग अमगा चनिपाल मरफुदरा माथोगी एंग्लो मणिपुर वार गी अथौबा सिंगी मफमदा कोक नोना इकाई खुमनबा उचरी ngasi ngasi mak iramdam sigi yelhomi singi mathakta India lengakna chatharakhiba khunek ki lan proxy war amasung aikhoigi yawol lanthengda thawai katkraba athoba singbu ningsing jabagya loinana makhoigi mafamda su yawol gi ikai khumnaba ucheri loinana yeknabagi miyot minaida soinai duna leiraba sing kaisum sangda aikhoigi yawol gi damak phadok tariba sing isagi iramdamda ngasi lanjenaduna awa ana nangliba ireicha pumnamaki awabadasu KCP MFL gi MAC na saru yazari loina na iramdam sigi CSO sing imalup sing intellectual sing media gi ichilinau sing haksel loi sing kumhai roi sing sanaroi sing mahiroi sing amadi lomi sinmi sing pumnamaki mafamda yawol gi ikai khumnaba uchari amadi ningtam paujel pizari aikhoigi ningtam lalho asibu saugat piriba amadi aikhoibu lanthup pham pibiriba malemgi lebak pumnamakki mafamda su yawolgi ikai khumnaba pizabaga loinana tawbimal khangba uchari athoba singe ningseng numit August 19 asida aikhoi isana isada wahang kaya hangjaba tai Manglam chatki mirolna tungi mirolda thamlamba thajaba sing adu aikhoina puwaribu minamduna karigi manghan pham thokpage British na lising amaga chamapal nifutaret August 13 da Manipur ge ningtamba khutsin naram mibasu karigi aikhoi minai oiningle kumja lising amaga chamapal nifu mapal ge October 15 da Manipur bu India da nampuda tinhan khraba matungda Manipur gi fibam kayamna sokchil lakhre Haujek India na kok amasung sel puthoktuna kokina pangal amasung I thadoktuna lamdam sigi yelhomi singi mathakta khune ki lan proxy war toba leptari aikhoi gi tunglam chat kari oirakadori aikhoi kari gi tumina legedori bano aikhoi gi yawol mai paktriba phauba anoba lalong kaya na hanba leitana lanthengnagadabani hairi United Naga Council UNC na Free Movement Regime FMR amuk hanna chana hanba amadi border fencing tawgani hai tawriba asi tawba yaroi haina state amadi India lengakta pikhiba numit kunni gi matam helaba fawba paukhum amata pirak tabana maram oiraga UNC na atei naga CSO Singapore akanba khongjang changsilagani haina phongdorakli wafam asi ngasi phamkhiba naga singe presidential council gi mifamda laukhiba warep singe matung inna UNC na thadorakpa warol amada phongdorakpani warol asina makha taraduna FMR amadi border fencing gi matangda UNC na ngasi phawda wakat mifam kaya phamkhiba memorandum kaya pisin khiba amadi democratic oiba rally kaya chat khiba leire madugi makha tarakpada state amadi India lengak animakta naga singna taliba demand sing numit kunnigi manungda pigadabani haina matam tha khibasu leire adumoinamak lengak anigi maikaidagi paukhum amata piraktabana khongjang asi hena kansin banatana atei lambi leitre FMR kakhiba amadi border fencing taunanaba thaurang liba asina naga singi homeland ni hairiba Manipur amadi Myanmar ga tainaba international border gi nakal animakta khundariba naga singi mari thadatpaga chap manai Maramaduna UNC na All Naga Students Association Manipur Ansam Naga Women's Union NWU amadi atei Naga CSO singa khusamnaduna akanba khongjang ama changsinba haunaba sem saba loire khongjang asi kari oigani haiba judi numit 15 ni gi manungda khanghalagani hairi Panba yabadi Manipur gi international border area singda khundariba naga singi yenglaga free movement regime FMR amukhanna
chana hanbiyu amade border fencing taunaba thaurang liba asisu lephan biyu haina Naga gi MLA Marina Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalaga ngarang Raj Bhavan da unakhiba lekhrabani Ngarangi unabatuda yaukhiba MLA Mari adudi Naga People's Front NPF ki MLA Awongbo Nyumai Khasim Wasum Laisio Kaising amadi Independent MLA J Kumoshani unabatuda MLA Singna Manipur gi International Border Area gi nakal animakta tariba Naga Singna matam kaya gi mamangdagi hauna chathok chasin taunaduna lakli FMR kakhiba amadi border fencing tausilakpa asina hairiba border area singda tariba Naga singda achoba chaitheng ama pire maram asina governor na athuba matamda Naga sing yenglaga FMR amuk hana chana hanbiyu amadi border fencing ge thabak lefhan biyu haina haizaki hairi Miyam gi lanthum amadi law and order ngak naba police personnel ama oina tauroidaba thabak kaya chatharambagi damakta Manipur police ki inspector rank ama yauna puna police personnel manga DGP Rajiv Singh na suspend tawkhre suspension order asida imphal East commando unit ki officer in charge oiriba inspector Ningthaujam Devdas Singh su yauri DGP na thokpa suspension order asigi tung inna suspension period asigi manungda Ningthaujam Devdas ki headquarters imphal East ki SP office ta oigani mahagna suspension da leiringai manungda ayaba ama yaudana SP ki office complex tagi chathokpa yaroi haibagi athingba su thamli mahagna suspension da leiringai da service rule gi matung inna piba tangai phadaba allowance khaktamak phangani hairi DGP na suspend tawkhraba atopa personnel mari adudi Imphal East Commando Unit ki Sub Inspector B. Debson Amadi Constable Tariq Ajiz, Thobal Commando Unit ki Head Constable Muhammad Rakib Amadi Imphal East ki Khabai Soida Leiba Taret Suba Battalion Manipur Rifles ki Zimadar Muhammad Amin Shani. Makhoi ki suspension order sing adu tongan na thokibani hairi. Makhoi mangabu kari maramdagi suspend tawribano haiba adudi police department tagi khanghalakpa leitri. Adumoinamak thajaba yaba pau amagi matung inna drug kar konana pharaba miyoi singbu thadokpaga mari leinana senja thumja taromgani hairi makhoi manga gi manungda sub inspector Debson Singh ingkumja lising amaga lising aniga tarahumdoi da Technopol district ke Moreda lupa crore ahum gi senfam oigadaba drug puduna chatlambani haibagi case amada phakibasu lekhrabani Manipur Police Department ge senior officers sing matung inna hairiba khongthang asi Manipur Police Department ta senja thumja tawba amadi discipline leitaba personnel sing mafam leite haiba khanghananaba lokhatlakpa khongthang amani hairi PMJAY gi Thadok Tana Lairiba Senfam Thadok Pinaba Maheshwarna Union Health and Family Welfare Minister Pratap Rao Jadavta Taksin Kre PMJAY scheme gi Thadok Pam Thokpa Senfam Thadok Tabana Manipurda Leba Private Hospital Singda scheme asi Chatnara Roy Haina Wafam Lakpagi Matangda Yengsin Biyu Amadi Athubada Thadok Biyu Haiduna Maheshwar Thangnauzamna Ngasi Ayuk Anganbada Health and Family Welfare gi Union State Minister Pratap Rao Jadhav Unaduna Taksin Kre Ngarang Union Minister of State Ramdas ta aiba chirol pisin khrabamatung Ramdas na Union Minister of State Health and Family Welfare Minister da Pratap Rao da isu asigi matangda yengsinanaba aiba chirol pikhibaga loinana Maheshwar Thangnauzam Masamakka Health Minister ga unahanduna wari sanakhibani Maheshwar na makha takhibada miyam gi thabak tawgani haina thokliba singna Manipur ge miyamna waraklaba matamda miyam gi mateng taunaba aikhoi punna lepminasi aidi social worker ni aidi MLA khakta oibani aidi minister oirasu PR matamni karisu tawbangamde natraga opposition ni lengak paiba yaude haina leithokumsi miyam gi damak thoklabanina miyam gi angamba thakta mateng taunaba honasi haina mahakna makhata ki da leiba se sothariba mayam se amutang hojik president rule su oribani aduna yarigei amutang pressure pibini na si haina su haijari sida hairoga yaroi jane oi su oroi da budu hairo ka dodo no na leithoki bata raga di kana no haidu se prajana chatlaga delhi da hayan se haibra prajana chatlaga office changaga masa na lawan se haibra masa na masa gi right to talan se haibra adu di political leaders me leiru bagi ka kai kana gani masa representative leira ka kana gani mai id kain oidri id power like id MLA khaktani na television
कई हाई आई मिनिस्टर सु होददना आई कई तौ ngam मिनिस्टर ओरमसिंगना आई हुजी पियार लेरिबनिना आई केदौ ngam अदगी opposition na आई opposition ni आई केदौ ngam हायरगा मसा मसा की लाइथोनबगी पोसे अदगी वोट माई पाक तब नत्रगा लेप्रिबा रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल लीडर सिंगसिना आई केमता ओइद्रिना आई केदौ ngam कायना हायरगा लाइथोक लाइसिंगी पोत तबिदबिदा पॉलिटिकल लीडर सिंगसु angam तबिरो opposition सिंगसु कदाय द सोइरि गेदि येंगा angam चंगजल लसी इसा इसा ngam लाइन दुदा रिप्रेजेंटेटिव एमएलए सिंगसु हुजी एमएलए ओइरिबनी अदना इसागी पावर कितंग यूटिलाइज तबिरगा कदाय कदाय द होरिबनो चंगजल मिनरसी अदना चंगजल मिनरसी अदना पुला अमत ओइन चंगजल लगा कदाय कदाय द होरिबनो चंगजल लगा प्रजा या अवाबसे खमथेंग नवारी बसे कितंग वसु सोल्व तमिनसे हना मयाम द हाइजरी लाक्लिबा अगस्त 15 असिदा थोक्लिबा इंडिया की इंडिपेंडेंस डे नुमित टोटल शटडाउन तौरगनी हाइना आइना थिंख्रबा लुप अमा ओरिबा अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कंगलेपाक अशोकना थादोरक चेरोल अमदा फोंदोरकली अशोक की पब्लिसिटी कमेटी की कन्वीनर एस मंगालना खुदेक पीदुना थादोरक चेरोल असिना मखा तारदुना लाक्लिबा अगस्त 15 असिदा महौसागुमना इंडिया की निंखा तंब नुमित थोकले मणिपुर गिना निंखा तंब नुमित असी अगस्त 13 नि हाइना मियामना लौनै इंडिया लेंगाकना इंडिया की कोनुंग न्यू दिल्ली स्टेट पुमनमक की कोनुंग सिंग अमदी मरु ओइबा मफम पुमनमकता अचौ अचौबा लेंगा की थौरम कया मरुम पांगथोकई लेंगा की इंस्टीट्यूशन सिंगनसु मफम कया मरुमदा पांगथोकननबा लेंगाकना याथंगपी मणिपुर दसु थौरम असी पाकसन्ना पांगथोकनबा थौरांग तौरी लेंगाका नकनबा अमसुंग तौजनिंगबा लनाई लुप सिंगनसु पांगथोकनबा तौरी मणिपुरबु इंडियाना नमफु साफु सजनदुना लौसिनखिबा नुमित कुमजा 1994 के अक्टोबर 15 दगी हौना मणिपुर की मियोय खरनदी मणिपुर असी इंडिया की लोइलम ओइरे हाइदुना लाखी कुमजा 1994 दगी खुलाई पाइबा लालहौलुप लिंखतुना निंग तंबा तानबा इहौ तौरखी लोई मचा अखोइना लोई मपु इंडिया की इंडिपेंडेंस डे पांगथोकपा हाइबसी अखोइ इसाने इसाबु रियलिटी दगी लापथोक हलकपनी इसाने इसाबु मिनंबनी अखोइ की कोक लोई चनखिबदा अयाब पीबनी इसाने इसाबु हाचबनी लोई मपु की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन दा अखोइ याफम थोकते मसिदा याउदबा हाइबसी पैसिव रेजिस्टेंस नि इसागी अचुंबा पुवारी निंगसिंगबनी कोकता लिबरेटेड कॉन्शियसनेस लाकना बहोना जबनी वखल असि खल्लगा असुकना अगस्त 15 2015 नुमित असिदा अयुक पुंग 3 तगी नुंथिल पुंग 3 फावबा मणिपुर सिनबा थुंगना टोटल शटडाउन लाउथोकले अथिंगबा असि अथु अकाई मैहौ लांगपोक अमदी चत्तबा यादबा थबक सिंग हाइबदी मई इसिंग अना लायेंग लाइनिंग लाइसोन मही मसिंगा मरी लेनबा थबक थौरम सिंगददी कोमथोकनी अखोई की रियलिटी खंगनबा होटनसी इंडिया की रियलिटी अदु अखोई की रियलिटी नि हाइना खनबा तोक्सी अखोई अमुक खुंताक लोइसी हाइरी All Gas Care AGC Manipur State na LPG gas consumer singna chakthong gas asi matau karamna sizinnagadage amadi khudong thigadabadage matau karamna cheksin thaurang sing laukhatkadage haibagi matangda Imphal West District ke Irom Maizau SYCE Community Hall da Mass Awareness Cum Training Program ama pangthokre AGC Manipur State amadi SYC Irom Maizau VLF Imphal West District na sinduna SYC Community Hall da pangthokiba thauramajida AGC Manipur State ki Manager SH Joy Prakash Maitaina gas sizinaba amadi cheksin thaurangi matangda practical ga loinana miyamda gas ki kanaba kaya ama mamutana sugaina miyamda taktuna khanghanki thauramadu mari leinana AGC Manipur State ki Manager SH Joy Prakash na haikibada aikhoina खंजिलुदबा अमदी खंगदबा गी गैस पोखाइबगी थौदोक असि तोइना थोकलिबनी मरम असिना अखोइना गैस स्टोवता करिगुंबा असोइबा अमा लैरे हाइबसी खंगदोकपा ngamlabadi मथौ ताबा चेक्सिन थौरांगसिंग लौखटपा ngamgani हाइरिबा सिंग असि खंगननबगी दमकता अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम असि पांगथोकलिबनी हाइना फोंदोखि ngasiगी अवेयरनेस प्रोग्राम अदुगा मरी लैनना मियामगी फागिरोय हैप्पी राजेन हाइना
खंगनरिबा AGC Manipur State की Field Assistant ना थौरम की मांगोइनना नोकनिंगबा वारी कया लीदना मियाम की पुकनिंग सु चिंगसिनखी ngasi थौरम अदुदा AGC Manipur State की Caretaker युमनाम असने Advisory ओइनाम हेरोजित अमदी AGC Manipur State की Official सिंगसु सरुयाखी yang level like apa like adun sini oh ai koi hydrogen dioxide kuna ai kata je putung putung itu kan in the brain yo in the brain yo isi mai na dum ni ko in the ra ini ko ari tadi apa ye se ko ai ko de thing de ko to man reduction pa ni ko de chinam ba man de yo sala ba man de ra ko kanjale ko asigo magi mama ana sile ko namde ya ma yo me yo kat ni na hanu namda ba ho gari sakti man ta ko le kara ekti baat ko su kai yo na ko mai mama de le ko moy ta mai ko na ko ni adi mayam yang chi ko खुनाई सिगी हौरक्लिबा नहारोल सिंगबु मतिंग लेबा नहा अमा ओहेनबगी वाखलोंदा चिंगडोम पोक आइडल टॉप क्लब हाइरोक पार्ट 2 लितान हाइरोक डेवलपमेंट क्लब हाइरोक पार्ट 3 लमलोंग मरी फांगबा फाइन सोसाइटी हाइरोक पार्ट 2 बाजार ममांग डिवाइन लाइफ क्लब हाइरोक पार्ट 2 मयाई लेकाई अमदे यूथ डेवलपमेंट क्लब हाइरोक पार्ट 3 लितान वांगमना पुन्ना खुसमनदुना इंटरनेशनल यूथ डे की थौरम लोकल यूथ एक्शंस फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड हाइबा थीम दा पांगथोखरे थौरम अदुदा सिटी क्लब की प्रेसिडेंट तोंजम रोमेन SDC क्लब की सेक्रेटरी हिजम दिनेश फाइन सोसाइटी के सेक्रेटरी निंगथौजम सनातोंबा मैते YDC की प्रेसिडेंट साइखोम इबो पिसक मैते DLC की फाइनेंस सेक्रेटरी खुंदोंगबम राजेश अमदी पर्सन ओइना सरुक याखी ngasi ki thoram aduga mari leinana city club ki secretary maibam khenduna phongdokhibada malem pumbada pangthok nabagum hairo ki wakhalon manaba club manga khutsam nazaraga haurak libam naharol singi moral development taunanaba amadi wakhal lausing leiba machang oiba miyoi ama oihanaba pandamda program asi pangthokpani makha taraduna khunai asibu afaba maikaida pubada haurak liba naharol sing asina achoba thodang laujaba ngamnaba career guidance ka mari leinaba program kaya amasu pangthokhibani masida hairo ki miyam pumna makna mapung phana mateng pangbiu haiki ngasi ki program aduga mari leinana Dr. Dhanabilai Shramna thoram aduda saruk yakhiba singda marik chumba wafam kaya su thamki सेंटर ना मणिपुर काइनबा सिलकलबदी तुमिन लेरोय चप चाना मायोक नगनी हाइना लमलाई केंद्र की MLA के H इबोम चाना फंगदोखरे वाफम असी BJP लमलाई मंडल ना सिंधना इंडिपेंडेंस डे गा मरी लेनना पांगथोखिबा हर घर तिरंगा गा मरी लेनना चटखिबा खोंगचट का मरी लेनना फंगदोखिबा वाफम ने नोंगदादा लेबा MLA गे युमदगी हौदना लमलाई फावबा चटखिबा खोंगचट अदुदा BJP मणिपुर की VP and Nimbus याउना BJP लमलाई मंडल की लुचिंगबस सिंह सरुयाखी थौरमगा मरी लेनना MLA की H इबोम चाना मखा ताखिबदा सेंटर ना हौजिक मणिपुर दा तंगदु लैताबा पुरकनबा कन्न होनरी हाइबसिदी मयेक सेंगलबा वाफमनी लैरिबा फिबम मसी अथुबा मतमदा लाक्सिनबा याबा फिबम ओइदबना मयामना हेना अवाबा थेंगनबनी लैरिबा फिबम असिदा लैंगाक सेंबदगी तंगदु लैताबा हाना पुरकपना मरु ओइरी हौजिक लान असि अरोइबा ओइद्रिबना लैंगाक सेंबदा मपुंग फाबा ओइरोय मरम असिना मेजॉरिटी नंबर लैरबसु हौजिक लैंगाक सेंबा हौनद्रिबनी हौजिक सेंटर द लैरिबा लैंगाक न मणिपुर की दमक अफबा कया तौरी मणिपुर मियाम न पांबा ILP चना हलकले बॉर्डर फेंसिंग वॉर फुटिंग द थबक तौरी रिजर्व फॉरेस्ट कन्नबा मणिपुर लैंगाक न होनरकपा मिटोप खंदोकनबा होनरिबा पुंबा सेंटरना सौगतुना लाकली सेंटरना अखोइगी फनबा कया तौरकपना अखोइना येतपा नत्रगा पेंदबा फोंदोकपा याबा वाफम करिसु लेत्री कनागुंबा खरना अरानबा पाउदा युमफम ओइरगा कुकी सिंगी तोखाइबा लंबी अमा सेमनबा होनबदा सेंटरना सौगतले हाइना संदोकपसी लाइबक थिबनी लो यादबा
लोना यादव थबक अमता सेंटर न मणिपुर दा तौरकदब नते करिगुंबा मणिपुर मियाम न पामदबा मणिपुर कायबा याबा थबक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मकना तौरकलबदी बीजेपी मणिपुर अमदी एमएलए सिंगना येंगदुना लेगदब नते अदुगुंबा फिबम अदु लाक्लबदी इमा लेबाकी दमक लेपकनी मयामगी अपामबगी मायोक्ता थबक अमता तौरक्त्रिबना सेंटर न लखटलिबा थबक थौरम सिंगदा एखोय पुन्ना सौगतमिनबा तंगाई फदे हाइखी अखोना इतना पब्लिक फंक्शन हाजरीसे इंडिया गवर्नमेंट हजिसे मणिपुर वायलेंस सोल्यूशन पोरंगदमक्ता सीरियसली तब याब थबक पुनमुक लौखली इंक्लूडिंग अखोगी मरी लेनब स्टेक होल्डर मैम से वारी सारग खोलगा हाइबदी अखोगी तौनरिबसिंगसि मनुंगदा अखोगी इंडिया की सिटीजन अखोई इमा इसा काइनब यारोइदब मणिपुर हाना की पुनः लेरप हजिसु लेमिनदब यारोइदब मयाम अमा याउरेबसेनब अखोइना पाकिस्तान गुंबा नत्रगा चाइना गुंबगा लांथिंगदब नतेब थोइसे अबे याम कॉम्प्लिकेटेड होइब अरुना मदुगुंबा मयाम लेबिदुना मतम खरा लौबगनि वानी एवरीथिंग विल बी ब्रॉट अंडर लॉ के मखाद लोइन पोरकनेब लॉ इसी लोइन सना हलकनेब अरुना मतम खरा लौबई वाने जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर जिरीबाम कृष्ण कुमार IAS के लुचिंग मखादा ngasi हर घर तिरंगा कैंपेन के सरुक अमा ओइना हुमपुद्रा मापल सुबा इंडिपेंडेंस डे की थौरांग तौबा ओइना जिरीबाम हाई सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड के मफम सिंगदा सोशल सर्विस थौरम पांगथोखरे अमदी फुल ड्रेस पैरेड रिहर्सल सु मपुंग फान पांगथोखी ngasi के सोशल सर्विस कैंप असिदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पर्सनल सिंह स्टाफ सिंह जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिशियल सिंह अमदी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स सिंह सु सरुयाखी लेबाक सिनबा थुंगना पांगथोकलिबा हर घर तिरंगा कैंपेन के सरुक अमा ओइना डेप्यूटी कमिश्नर जिरीबाम कृष्ण कुमार IAS ना लुचिंगदुना जाति की फिराल पाइदुना जिरी इमा कैथेल याउना चटखी मतुंग जिरीबाम हाई सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड दा लोशनखी पांगथोकदौरिबा हुमफुद्रा मापल सुबा इंडिपेंडेंस डे की फुल ड्रेस पैरेड रिहर्सल अमसु जिरीबाम हाई सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड दा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस 7th IRB अमदी 87 बटालियन CRPF की इंस्ट्रक्शन मखादा पांगथोखी पैरेड कमांडर SDPO जिरीबाम नूर कमल शेख MPS ना ओइखी पुन्ना पार्टिसिपेशन कॉन्टिंजेंस तरानिथोइना सरुग्याखी 87 बटालियन CRPF 7 IRB जिरीबाम पुलिस कंबाइंड NCC बॉयज अमदी गर्ल्स जिरीबाम हाई सेकेंडरी बॉयज अमदी गर्ल्स कॉन्टिंजेंस जिरी कॉलेज बॉयज अमदी गर्ल्स कॉन्टिंजेंस RK सनातोंबी स्कूल बॉयज गर्ल्स कॉन्टिंजेंस 87th बटालियन असम राइफल्स बैंड कॉन्टिंजेंट अमसुंग जिरीबाम फॉरेस्ट डिविजन के कॉन्टिंजेंट सिंगसु सरुग्याखी नाकल मरोमदा DC जिरीबामना चेयर लौदुना डिस्ट्रिक्ट लेवल NCORD कमिटी की मीटिंग अमसु ngarang DC की ऑफिस चैम्बर दा पांगथोखरे मीटिंग अदुदा हौजिक जिरीबाम की लेरिबा सिक्योरिटी की फिबम दा खननेनखी SP जिरीबाम CO 87 बटालियन CRPF CO 38 बटालियन असम राइफल्स COs of dead companies deployed in Jiribam district, CO 7th IRB, ADC Jiribam, Additional SP Jiribam, SDO Jiribam, Divisional Forest Officer Jiribam Amadi, NCORD के DLOs member Singsu Sarugyaki. District Administration Jiribam ga loinana District Police 87 Battalion CRPF Assam Rifles na sinduna ngasi Har Ghar Tiranga campaign ge saruk ama oina Tiranga bike rally ama Jiribam ge Deputy Commissioner Jiribam Krishna Kumar na Babupara ge Irawat complex ta gelam thakre Chaurakna bike Marfudara Romna saruk yakiba rally asi 87 Battalion CRPF ke Sanjay Singh na luchingki Deputy Commandant amade District Administration Jiribam ge DC Krishna Kumar nasu bike kuntra rom luchingduna saruk yaki rally asida maru oina patriotism amade nationalism ge wakhalonda micham miyam amade armed forces singda message piduna hena mari fanaba sinba thoramne Superintendent of Police Jiribam Senmi Ramror, Additional Deputy Commissioner Jiribam TH Manoranjan Singh, DFO Jiribam E Nirmala Chanu, SDO Jiribam L Tarajit Singh, ZEO Jiribam TH Amurasi Chanu, EO JMC M Surjit Singh amade District Level Officers DLO Singh na Pukning Thawat ki
Tiranga bike rally asi DC office complex da loishinki. Ngasi pangthokiba rally gi matangda Deputy Commissioner Jiribam Krishna Kumar IAS na District Administration Jiribam na Har Ghar Tiranga campaign gi saruk ama oina Jiribam da tongan ba thoram sing kaya pangthoktuna lakli. Masigi saruk ama oina jati gi firal gi matangda miyamda hena khangnaba lebak ningba amadi ima lebak ki damak kathokpa thauna leinaba honakhi haiki amasung aikhoi amatta oina nungsi chanana India bu hena chaukhatnaba punna hotnaminasi haiki ngasigi DC Jiribamna lamthakiba Tiranga March rally adu JTO Jiribamna sindana Jiri College amadi Jiribam High Secondary School gi mahiroi chama romna saruyaki Hauzik ay ngasagi pau Ngasigi ay ngasagi pauda ICAR Lamphel Pat ki Agrometeorological Field Unit AMFU dagi pirakpa ay ngasagi report amagi matungina ngasi Manipurda khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree kuntaruk dasmik manga oiki khwaidagi ingbagi changna Celsius degree kulhumdoi dasmik sino oiki nungsita yauba ising manilgi changna ayukta chada marfudarani thoi amadi nungthildana chada marfutaret oiki ngasi chukhiba nongzugi changna millimeter Amadasmik Marini. Losilak pada maru iba pau amuk hana. Athoba Singh numit na lakpada Manipur ki governor yauna maikai kayadagi Athoba Singh mafamda ikai khumnabo udlakli. Free movement regime kakthak khiba amadi border fencing gi wahaudagi United Naga Council na taliba demand sing lengak ta pi khiba matam gi manungda wahi amata phongdorak ta bagi mayokta akanba khongjang changsilagani hairi amadi law and order ngak number leiriba police personnel amana tawroidaba thabak kaya Chatharambagi Manipur Police ki Inspector ama yauna personal manga DGP Rajiv Singh na suspend tawkhre. Hawziki onidi IS News na pizza ba Manipuri pau matang asal loishinjari miyang tabiri ba singba amuk kahana khurumjari.